Kdo si ti? Ja, teta, jaz sem Kekička. Nečakinja tvoja, pa že celo jutro te kličem po telefonu, pa se mi sploh nisi javila. Telefonu? Telefonu? Ne, jaz nimam telefona, draga. Seveda ga imaš, pa že celi cajt zvoni. Ki? Ja, ne vem. Pa pusti to, Leo. Šmrka. Au! Teta. Malo spoštovanja, prosim, da ga reši. Pa ne da bi... Pa slišiš telefon? Pa to mi pospravi mi. Hudič, mali. Beži. Teta, daj telefon ti. Kaj si naredila? Kaj si naredila? Kje je zato ti telefon? Pa čekaj, nekaj zvoni. Nekaj tu zvoni. Če zaslišiš, ne? Kaj si naredila? Pospravi za sabo. Ni telefona, kje je telefon? Leo, kak smo te učili? Joj, teta. Kako si mi poslal to? Je, teta, neke pese. Kaka teta? Leo, zdaj. Pa to mora biti tu. Je, teta, kje imaš ti telefon? Tu idi. Tam idi.